Još ste rekli, mini se najdu. Da, čega? Baksuzne pare, pa što sam vam dao po 100, tebi sam Meša dao 175 tona i dao ti suhije 10.000. I napravio si ovu šupurinu, stid me i Boga i naroda, prikazluk, da bi naplatio. A ti kažeš 5.000 da, što ti si Ramizom, Petru i Miko, pa ste uzajmali pare. Gdje ste uzajmali, hodali, pili, šta ste radili, ja to ne znam. To me ne interesuje. Ja samo znam da sam ti dao svoje 10.000, da sam ti dao 175 tona čumura po 60 maraka. Nermini sam dao 10.000 svojih para, dao sam joj 100 tona čumura, šta su radili, kako su radili. I kaže baksuzne pare. Ako su baksuzne pare vrate, ako nećete vratiti, nemoj da vas tužim pa ćete s kamatom vratiti. Pozdrav narod.